Matsonga machangana aya matsonga maka hina mi hlangana na iza swaka chauke aka channel ya swaka chauke TV na mshoweta kwa kula mi nga kona matsonga machangana aku sunguleni vini va vula ku aka ri lungele ka wona email album ya Prince Rhangani, email album ya Josh Rimani, email album ya Ben Mahengani va vula ngopfu hi ti album leti ni swi tiva ku ri ti languteliwe ngopfu hi vanhu vo tala. So sweswiwani hi -1 ya Prince Rhangani album se humile ku nga Bolo na tikatara. Album ya Prince Rhangani khome 10 tracks. Track number 1 hi yo yi nga title track Bolo na tikatara, and then hi ku ya le hansi vo ma track 8 laha ku nga na tinghoma to fana na vo kulungwana. Yeah, so album ya Prince Rhangani yi humile matsonga machangana. Ni pfumela ku ya ri ku supporteni hi ku xava ti CD na ti original na swin'wana na swin'wana leswi nga ta endla ku Prince Rhangani a vuyeliwa. So a na ta ku hi valanyana hi mhaka yin'wana kumbe hi kombisana nyana hi mhaka yin'wana mayelana na album ya Prince Rhangani, because ku na okay munhu ku hi ku ya hi ku ya hi hina matsonga machangana loko album yi huma ko va ku ri na trend yo karhi ku ri album ya mani ya ba kumbe yi ba ngopfu kumbe njhani. So aka album ya Prince Rhangani trend leyi mi nga yi vona kumbe leyi ni nga yi twa kumbe leyi ni nga hlangana na yona mayelana na album ya Prince Rhangani i ku vanhu vo majority yi ri album ya Prince Rhangani a yi yibi. So hi ku ya hi mina album ya Prince Rhangani yi kahle u tirheni Prince Rhangani ko va ku ri matirhelo ma Prince Rhangani ka album leyi i ma xiyimo xa le hansi, mara ku tirha u tirheni Prince Rhangani. Why ni ku i ma xiyimo xa le hansi? It's because Prince Rhangani swi tiva kahle ku ri aminkarhini yo tala loko a humesa album swi nge endleki ku va ku ri na nghoma yo karhi leyi vanhu va yi tekela ngopfu nhlokweni. Mi ta tsundzuka kahle ku hi 2016 Prince Rhangani u humese album ya Faka Mchezo. Album leya ya Faka Mchezo ku vi na track leya Faka Mchezo hi yo yi nga trenda ngopfu kumbe yo vanhu leyi vanhu a va yi tsakela. Hi 2017 Prince Rhangani u ye a ya humesa album leyi a nga yi tirha a ri wexe loko a ku hambana na Ben Mahengani, and then that album yi dzinginisi ngopfu a ku ri Mariana. So album liya a ku ri na risimu ro fana na Mariana leri ri nga trenda ngopfu, and then hi 2018 Prince Rhangani u vi a humesa album na yona album ya kona leyi a nga yi tirha na vo Mr Post ni vi ni yi twa ku like u tirhini a tirhini le ka yona mara a yi ri le hansi nyana. And then 2019 Prince Rhangani a humesa album yin'wana ya Pongo. Laha ka that album a ku na track leya ya Pongo yo leyi nga dzinginisa ngopfu na vinyi va mali, hi to ti nga dzinginisa ngopfu ka album ya Prince Rhangani. Leriya ra ku loko mi tlanga album ya Prince Rhangani mi swi twa ku no this guy u tiyimiserile, a tiyimiserile loko a tirha project leyiwani a ya album ya yena. So ivi hi 2020 a humesa Bolo na tikatara. So matsonga machangana aka album leyiwani hi ku ya hi mina ni vi disappointed swinene hi Prince Rhangani. Prince Rhangani ni twa ku ri munhu un'wana wo tlanga ngopfu keyboard kumbe munhu the best producer ka matsonga machangana. He's one of the best producers, ni nga vuli ku ri yena the best producer a ri wexe, he's one of them. So but loko ni twa production leyiwani yi nga kona kumbe production ya yena kumbe matirhelo ma yena hi ku ya hi mina ni twa nga ku ma xiyimo xa le hansi. Why ni vula so? Hi mhaka ku hava track leyi ni n'wi twaku nga ku yi na matimba ngopfu leswiya swa ku yi nga kota ku pick up this album ya Prince Rhangani. Ku fana na ti-album tin'wana nga vulavula hi tona ni compare kusukela kwale na ndzhaku leniya ko ma 2016 laha a nga va vo Piano Man na vo Vovo kwale na ndzhaku ma vo. So album leyiwani yi le hansi yi le ka xiyimo xa le hansi aka ti-album ta Prince Rhangani leyi tona nga tshama ti humesa. Ni twa nga ku leyiwani hi yona yi nge le hansi ku endla hikwalaho hi yona number cila kahle kahle ku ya mina. Ku nga ri ku Prince Rhangani music wa yena wu landzeleli na wu landzelela swinene, that's why ni vulavula na hi ti-album leti ti nga hundza ta Prince Rhangani, because Prince Rhangani music wa hina wu landzelela kumbe ni landzela music wa Xitsonga hinkwayo ku angarhela and support artist yin'wana na yin'wana. So lexi xi ni endlaku mi ni vulavula so ni ku album ya Prince Rhangani a yi na vavavomu kahle kahle, a yi na matimba hi mhaka ku hava track leyi nga yimela xitori laha ka album leyi. A yi kona track leyi nga yimela xitori
ya le wana ai vanhu vo tala va langutisele yona ya bolo na tikatara like swilo leswi yimbeleliwaka vele ya like the lyrics ti kahle na composing yi sharp ya this song but a yi yona ya ku yi nga wu teka ntlangu loko langutise ngopfu ka minkarhi leyi nga le ka wona because December mahito ya Matsonga Machangana ku December yi va yi ri na vinyi va yona. So yin'wana ya tinghoma leti mina yi tsakisaka nyana la ka album ya Prince Rhangani kumbe leyi ni vona nga ku yi ya ni tsakisa kwa ku yi nge wu teki ntlangu hi lewani ya Kulungwana wa Noyi. Yeah, it's one of the best songs ka album ya Prince Rhangani mara ku nga ri nghoma leyi nga vulavula ku yona ku ri yi strong ngopfu kumbexani tiyi ngopfu ko va favorite song ya mina because hambi munhu o va humesa album yo ka yi nga ri kahle but ku na that particular song kumbe ku na that one song leyi swi tivaka ku ri un'wana wa hina yi nga dlaya yi n'wi tsakisa kumbe yi n'wi khoma kahle mara swi nga vuli ku ri album yi kahle. So ku komisa album ya Prince Rhangani a yi tsakisi vanhu vo tala va le complaineni vanhu vo tala ni vone ma team Rhangani va kha va complaina hi ku why Mr Post a nga ri kona aka album ya Prince Rhangani. Team Rhangani mo ni mi byela leswiwani kumbe Matsonga Machangana mo ni mi byela leswiwani a swi bohi ku ri Mr Post a va a ri kona aka album ya Prince Rhangani because Mr Post i artist Prince Rhangani artist meaning ku Prince Rhangani u fanele a kota ku tiyimela. So hi nga teki blame ya ku va Prince Rhangani a nga humesanga swilo swo tsakisa vanhu ne hi yi veka ka Mr Post hi ku Mr Post u tsandzeki ku a nga va kona ka album ya Prince Rhangani so hi ku hi ya nga endla ku album ya Prince Rhangani yi nga bi loyi a fanele endla ku album ya Prince Rhangani yi ba hi yena Prince Rhangani yena n'winyi hi yexe. Xin'wana futhi lexi xi nga xi vona ku vi na problem nyana ku ya mina lawani ka kumbe lexi nga affecta album ya Prince Rhangani ku yi nga bi ngopfu kumbexani yi twa la yi nga tsakisi i mhaka ku vanhu vo tala va langutele ku ta ku ri na munhu wo fana Mr Post vo tala like Team Rhangani a va ri 100% sure ku ri album leyi ta va yi ri na Mr Post hambi hi mina a ni ri sure na mina ku ri album leyiwani yi ta yi ri na Mr Post ndzeni so vanhu vo tala va ve disappointed va kuma ku ri ku na voice na yin'we ya Mr Post so swi endla ku album yi vheta yi nga bi loko ku ri ku vanhu a va languteli swo karhi ivi va dlina va nga swi kuma ndzeni ka album yaleyo kumbe andzeni ka tinsimu to fana na teto. So hi swona swi endla ku album ya Prince Rhangani yi nga bi xin'wana swi tikomba nga ku Prince Rhangani va affectiwe ngopfu hi leswa ti-lockdown na ti-COVID-19 ni twa nga ku maybe kumbexani a va nga ngheni kahle studio hi mhaka ku a yi na matimba kahle album leyiwani a ni swi tivi ku ri nga swi vekisa kwini mara album leyi ku komisa a yi na matimba loko na ha ku yi twa ro sungula swo endla nga ku maybe ko va demo ko ta tlhela ku huma yin'wana because ku na risimu ro fana leri ri nga na Bolo Shirimane risimu leriya na rona a ri la ta va kahle mara ra va kahle ngopfu because swi endla nga ku mastering leyi nga kona ka album leyiwani ya Prince Rhangani yi le hansi na voice leya Bolo Shirimane yi tiva ku ri Bolo kumbe Brajo loko yi nghena yi na that voice ya ku ya nandzihisa ngoma a swi kona ka album leyiwani mara vo va nghenini Bolo va yimbelela mara a swi kona swi tala phesi mfana un'wana munhu loyi hi n'wi tivaka ku ri loko a nghena ka tinsimu to karhi u na matimba na ngoma wa yi tlakula u nghenini phesi mfana ka yin'wana ya tinghoma kwala ka album yaleya Prince Rhangani ni sure ku mi ta yingisela kumbe se mi yingisele Matsonga Machangana tani ku hi ta support Prince Rhangani hi xava ti-CD hina hi nga xava kumbe hina hi nga ta kota ku fikela ku xava mara ni swi twa ku voice ya phesi mfana a hi yona leya ni tivaka yona ku ri yi weak ni nga twisisi ku ri i mastering kumbe i the whole production yi nga va ku yini xi nga va xi affect album leyiwani a ni koti ku swi twisisa. So xin'wana mina lexi ni hleketelelaka xona because leyi i mihleketo ya mina ni twa nga ku Prince Rhangani a va nga ri ready ku va nga humesa album lembe leriwani ingaku swa ti-lockdown a va byele ku ri corona na swin'wana na swin'wana swi nga vheta swi endla ku va nga koti ku humesa so va dlina va fositeleka hikwalaho ka ku vona ku va ta disappointa vaseketeli va vona because a va nga tiyimiselangi ku ya mina ka album leyiwani but swa endleka musicini Matsonga Machangana yi nga va lahli Prince Rhangani artist yin'wana na yin'wana ya flopa titele ta artist leti flopaka mi kuma ku ta flopa lembe leriwani ra 2019 kumbe ra 2020 kumbe ra 2018 mara hi following year i munhu a vuya a fika a ba ti-hit so na Prince Rhangani hi nga va heleli matimba hi nga va heleli timbilu a hi va lehiseleni mbilu hi va sapota ku ya mahlweni so xin'wana lexi a nga ta xi vula Matsonga Machangana a na ta blema ngopfu
Mr Post la nga ta va a ri kona Mr Post hambiloko ni nga swi tivi ku ri i yini lexi endlaku ku xi nga endla ku ri a nga kumeka va nga ri kona ka album ya Prince Rhangani a nga ta n'wi blame nyana because wo fana Prince Rhangani munhu loyi a va tlangelaka tinghoma na swin'wana na swin'wana so ni hleketa ku u ta swi kota ku a zama ku n'wi pick up because Prince Rhangani i munhu un'wana a swi ta ku ri artist ya ku u na voice yena yi kahle this guy can sing he can compose songs ta ku tsakisa vanhu but voice ya yena yi lava support nyana ya ti-artist to fana vo Benny Mayengani Mr Post na vo Joe Shirman but loko mi kuma ku Mr Post a nga va kona ka album leyi kumbe ka tin'wana ta tinghoma swi endla ku album ya Misa loyi yi kumeka yi va yi ri le hansi mara swi vuli ku ri hi fana hi n'wi blame Mr Post hi ndlela ya ku ri hi yena a nga affecta album ya Rhangani ku yi nga vi because artist yona hi yoxe yi fana yi tiyimela yi fana yimela xitori xa album ya yona kumbe xa tinsimu xa yi fana yimela xitori xa tinsimu ta yona so Matsonga Machangana yin'wana ya ti-review ta album ya Prince Rhangani leyi a nga ta ku yo sungula kahle i review yo sungula ka channel ya Swaka Chauke TV mayelana album ya Prince Rhangani tin'wana ti-review ta va kona ku ya mahlweni na swin'wana hi ta va kha hi burisana hi swona ku ya mahlweni se xin'wana lexi a na ta ku mi zama ku supporta channel leyiwani ya Swaka Chauke TV Matsonga Machangana because u ta mi tisela swilo swo tala ngopfu aka channel leyiwani lexi hi lavaka ngopfu xona i support ka n'wina ku ri mi support mi subscribe Matsonga Machangana mi sendela na van'wanyana ti-video and then hikokwalaho swilo swa Xitsonga swi nga ta va kahle na Xitsonga hi ta va kha hi xi promota ku ya mahlweni Matsonga Machangana so mina ni ta hela kwalawani mi sala kahle sharp.